Meni je v redu. Kako bi to zmerili? Pa je. Pa sem s koraki, približite. Do mene. Glej, ti tam, pa do mene sam. Se pa to žgalo pol spodaj? Jaz mislim, da je bomba oddelala, da jo je prerezal in potem je posebej še booster usekal. Zato se čaka. To je to tle, to vidiš, to so te finte. Če si prehiter pa prepameten, da ni dolg tle.
zavisno kamere. A ne? Ja. Še bomo nosili.